Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke funa indaba ke isematheni before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namuhla nguphathele kudaba olithinta usiyacela wakuyisencane lengane okuwuhlelo ke odlala lapha kuMoja Love. So la sekuvele ke indaba ke ishaqisayo ngaye kusiyacela kubikwa ukuthi ke usiyacela ube sengozini yemonto enyantisa igazi. Bathema bechaza ke baveza ukuthi ke lenhlekelele yengozi yenzeke ngoLwesihlanu lo esiphuma kuona and bathi ke usiyacela behamba ngepholo ebeliqashelwe nguMoja Love and bephuma eThekwini elibhekisele uLundi and lengozi ke ibe seyenzeka eBhalito. Okunye ke abaphinde bakuveza la baveza ukuthi ke usiyacela ubeke sephuthunyiswa esibhedlela saseBhalito ngenxa ke yokuthi ebopha kakhulu. Babeke sebeveza ukuthi ke usiyacela kahlalanga ke esibhedlela saseBhalito ubeke sefuna ukukhishwa and ubeke sehambe ebuyela le ekhaya kubo. Nakhona ke baveza ukuthi ke ebopha ngendlela ke mangazayo and babeke futhi bemphuthumisa ke esibhedlela sangakubo eNkonjeni. Nakhona ke futhi eNkonjeni esibhedlela sangakubo baveza ukuthi kahlalanga ufuneka ukuphuma ngenkani and ugcine ke ephumile isikhathi sakhe singakafiki. Kunjalo ke mbukeli umthombo uphinde waveza ukuthi ke usiyacela ushare ke izithombe lapha ku WhatsApp zayo ke lapha ingozi. Ngiyathemba ke nje mbukeli ukuthi uyasibona ke lapho isithombe semonto esinegazi. Yizo ke lezi ade ngikuphathele zona mbukeli udaba ke lapha ulithinta usiyacela udaba ke lisematheni. Ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.